cilju pomoći zainteresovanim Smederevcima koji žele da idu u Austriju i upoznaju se sa svakodnevnim životom u ovoj zemlji kako bi proces integracije u austrijsko društvo bio brži i lakši, grupa za pitanja dijaspore, Roma i mladih ostvarila je saradnju sa austrijskom ambasadom. U današnjem vremenu gde je protok stanovništva veliki, znači integracije ljudi i slobodan protok informacija ljudi, u tom cilju, znači mi smo organizovali jedan seminar da pružimo pomoć našim ljudima koji žele da idu u inostranstvo. Konkretno, oficir za vezu za integracije Belma Ceković će održati danas seminar na kome će moći da se ljudi naši informišu i da vide konkretno šta ih čeka prilikom odlaska u Austriju. Predstavnica austrijske ambasade u Beogradu, Belma Coković, poverenik za integraciju Srba u austrijsko društvo, prvo je zainteresovanima predstavila promo film u ovoj zemlji, a onda u razgovoru sa njima predočila očekivanja austrijskog društva od njih, ali i ulogu nemačkog jezika za brži proces integracije. Seminar ima dva dijela, da kažemo. Prvi dio je koje mogućnosti postoje za sve Srbije, sve ljude da odlaze za Austriju. Znači, to je na prvom mjestu spajanje familije, odnosno porodice, studiranje i radna dozvola i boravišna dozvola koja se zove Rot-Weiß Rot-Karte, odnosno bijela crvena karta. Ta karta je jedina mogućnost s kojom ljudi mogu da idu da rade u Austriji. To je prvi dio, znači objasniti kako funkcioniše ta karta, kako funkcioniše studiranje u Austriji, odnosno spajanje porodice. A drugi dio je taj integracioni dio, kako izgleda život kad ljudi budu u Austriji, šta očekuje austrijsko društvo od njih, a i šta oni da očekuju od austrijsko društvo, ali šta je nudi i koje mogućnosti i naravno što je jako važno za integraciju u austrijsko društvo, njemački jezik, koju ulogu igra njemački jezik, koje mogućnosti postoje da se usavršava taj jezik, gdje da se uči, koje kurseve postoji i tako dalje. Jako su zahvalni zato što dobiju kompaktno puno informacija, a inače idu sami u razne institucije, neki idu u Austriju, ovako štede i vrijeme i novca, dobiju sve informacije ovdje, zbog toga su jako zahvalne i pogotovo naravno taj dio integracija, kako izgleda život u Austriji. Puno ljudi mašta o životu u Austriji, ali taj život nije takav kako oni zamišljaju. To se radi pogotovo, najviše familija ima problema sa djecom. Ja mislim da su ove informacije koje mi nudimo jako bitne isto za familije, pogotovo za familije koje odlučuju da ide. Kako smo saznali na seminaru je bilo reči o tome za kojim deficitarnim zanimanjima postoji potreba u Austriji, kao istovremeno za kojima nema potrebe. Edukacija kroz seminare u gradu Smederevu u zavisnosti od interesovanja građana može da se nastavi, a Cokovićeva je naglasila i da je dijaspora važan putokaz onima koji žele da idu u inostranstvo, a srpska dijaspora je jedna od najbrojnijih zajednica u Austriji.